we harech turukweta the North Anatolia plate, actually the fault. A fault ni ensi itu agency ya Ruhanga omwasha wanchiri Ruhanga watsigire abachwezi bakahise bakajikwasa abatembuzi bakagendeka kwatwa abagabe ko babiri baryaho batari serious abajungu bakija bakagitwaka so akahanga enseji eshitamire ahambengo ezuturukweta tectonic plates noza kureba tectonic plates mwenu nk'ekibale aho continent ya Africa eshitami ekibale aho Asia eshitami ekibale aho Europe eshitami ekibale aho Middle East eshitami noza mbabyeta plates tectonic plates ebibalebyo noza kureba nkakura higuru in the blue color the Eurasia plate ishika ngwihanga ryatake niroshitama on the Europe and Asia. It is both in Europe and Asia. So ekibale hense shitami ebakweta the Europe and Asia ejono bagyeta plate the tectonic plate the Eurasia plate awuchiro kubane kitanira na plate nke ya Africa the African plate na hasigara ho itu akwesere ensharo ebakweta the fault line. So ekibale cha Africa chitura in constant motion against the kibale cha Eurasia and the Arabian plate. So kubwire bakakwatana then hakabamo a tilt na haruga yo amani minji muno. If you could give me another photo to explain better that one. So niyo look at the continent ya Africa, leba African continent eruguru continent ya Africa shitami on the tectonic plate nete kwa kuba in constant motion na the Indo-Australian plate hamwe na Euro-Asian plate. Then look at the North American plate, look at the Pacific plate, olebe na South America plate and the African plate. Obwo bwa yetorora buti sijui namna gani naweza kuelezea kabisa. Leba obwo bwa boundaries obwo kwizo bwo mpaho. Leba the Eurasia plate, leba the amabara